салом бинандаи азиз, барномаи дурбини ҷавонон аст аз ютуб канали ҷавонони тоҷикистон. Дар студия мо даъват намудем Шералӣ Ризоиён ва Ризо Баҳромзод ки атрофи ҳодисаҳои марзӣ ки чанд вақти охир ба вуқӯъ пайвастанд суҳбат намоем. хуш омадед ба барномаи мо. ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед. хуб, шумо ки масалан яке аз он нафароне ҳастем ки бевосита дар марзӣ, масалан дар даргириҳои марзи Тоҷикистону Қирғизистон масалан шоҳиди ин ҳодисаҳо будем. Мехостем бифаҳмем сараввал ки масалан вазъ айни ҳол дар марзи Қирғизистону Тоҷикистон чӣ гуна аст? айни ҳол вазъ хеле хуб аст. нерӯҳои низомӣ аз сарҳад дур бурда шуданд ва мардум ба ҳаёти осоиштаи худ баргаштааст. ва ин бисёр кори хуб аст ки имрӯз вазъият осоишта аст, мардум به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهد و در همان لحظه‌هایی که درگیری من در دهه قرار داشتم که در سرحدی بین جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارد و در آنجا هم بسیار درگیری‌ها گذشت که این بسیار یک دهشت‌آور بود، خصوصا برای مردمی که خانه‌هایشان به سرحد بسیار نزدیک است. شما حادثه‌های آخری که در مرز این دو کشور با وقوع پیوستند چگونه برگزاری می‌کنید؟ شروع از سال 2005 در منطقه‌های سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان به طور سیستماتیکی نزاع‌ها به وجود می‌آید و در 10 سال اخیر متأسفانه تمایل این نزاع‌ها بالا رفته است. بنابراین این نزاعی که روز 23 اپریل بود نزاع نو نیست. سبب‌های سرزدن نزاع هم نو نیستند، چون که به همان 4 عامل با استفاده آب، زمین، راه و کندنی‌های فایده‌ناک وابستگی دارند. از این حساب تا اگر کمیسیای بین‌الحکومتی دیمارکاسیا و دیلیمیتاسیای سرحدی دولتی فعالیتش رو به انجام نرساند و یعنی خط مرز اگر معلوم نشود، احتمالی باز سر زدن چنین نزاع‌ها همیشه موجود است، چون که خود شرایطی که ما در منطقه‌های نزد سرحدی داریم بنابر سبب‌های خاص مخصوصاً دسترس یا محدود بودن دسترسی یا بالا بودن طلبات به زمین و آب این مسئله را حساس میکنه و متاسفانه از جانب کشور همسایه اقدام‌های جدی و عملی برای پیشگیری کردن نزاع به نظر نمیرسد. برعکس ما در مثال همین نزاع 29 اپریل میبینیم که در طول ماه‌های فوریه و مارس اپریل در طول یک سلسله اقدام‌ها برای تکان دادن محیط جمعیتی و جامعه تاجیکستان عملی شدند. به خصوص اگر به طور مختصر ذکر کنیم این با پایگرد بین‌المللی اعلان کردن 25 ساکن جماعت ورود که این رو ما همچنین یک اقدام برای ترس دادن و فشار به مردم جماعت ورود برای آنها که دیگر به مسئله بنیادی راهی اقصای تمدید اعتراض نکنند، اینا همین گونه بهاگذاری کرده میشه. و یک دوم چیزی که ما دیدیم این یک اظهارات جنجال برانگیز کمچیبک تشریف بود که در اطراف واروخ بود و مشخصا دو نکته رو ذکر کرد. گفت که ما اطراف واروخ رو چین میکنیم یا اینکه واروخ به یک حدود دیگر خلمهای دیگر عوض میشه. اینجا هر دو پیشنهاد هم از نگاه منفعت‌های ملی تاجیکستان منطق ندارند، چون که در طول 90 سال اخیر حدودهای واروخ همیشه کم میشه. یعنی حدودهای واروخ زیاد نشده است که برای ضرورت به چین کردن باشه. و نهایت از 1 تا 3 اپریل در دهه بوژون که نزدیکی جماعت‌های سرخ و چارکوی و واروخ و با این طرف
минтақаҳои дигари вилояти Суғд қарор дорад. Бо иштироки тақрибан 2000 кас машқи бисёр ҷиддии ҳарбӣ гузаронда шуд, ки ҳатто дар ин машқ дар баробари артиллерию дигар чизо боз 20 воситаи парвозкун, яъне тайёраҳо ҳам иштирок карданд. Ва дар ин машқҳо, ки бевосита дар наздикии сарҳади давлатии Тоҷикистон ва дар минтақаҳои наздик ба ҷое ки марз ҳоли аломатгузорӣ нашудааст, нишон медиҳад, ки ин масъала ҳам ҳассос аст. Ва чизи дигаре ки вобаста ба об ҳаст, яъне боз ҳам иқдоми кишвари ҳамсоя барои якҷониба таъмир намудани пункти тақсимкунии оби Галамной ё Саргаҳ ва дуюм чиз ин изҳороти Ташиев рӯзи 25 апрел дар мулоқот бо сокинони вилояти Ош, ки вай гуфт, ки дар болооби дарёи Хоҷабахирғон онҳо нияти бунёди обанборро доранд, ки ин тамоман ба созишномаҳои мавҷуда дар соҳаи истифодаи захираҳои обии дарёҳои фаромарзӣ мувофиқат намекунад. Ва ин мустақиман ба ноҳияҳои шаҳру ноҳияҳои калони саноатии вилояти Суғд ва хусус Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Бӯстон, Ҷабор Расулов албатта таҳдиди бисёр ҷиддӣ дорад, ки эҳтимоли заминҳои дастрас шудани об ба заминҳои кишоварзӣ ва ҳам ба мардум барои истеъмоли оби нӯшокӣ ин чиз бисёр маҳдуд мешавад. Аз ин ҳисоб мо мебинем, ки арзёбии масъала ба таври холисона агар сурат гирад, нишон медиҳад, ки дар тӯли ана ин 3 моҳи охир як сила иқдомҳоеро кишвари ҳамсоя амалӣ кард, ки мутаассифона ба ҳамин як низои назди сарҳадии нохоста оварда расонид. خب مثلا چگونه که ما میدونیم قبلا نیز چنین نظام مثلا در مرز تاجیکستان و کرمانشاه به عمل می‌آمد و تا این درجه مثلا متشنج تا این درجه مثلا چیا زیاد نبودن، تلفات ها زیاد نبودن. همین مسئله شما چگونه از یاد می‌کنید؟ سبب ها چی بودن؟ مشکلی که در اینجا ما می‌بینیم به‌واسطه وابستگی دارد به خودی عمق مسئله. برای چی؟ برای اون که در طول این یک 19 سالی که روند گفتشنید برای خط معین کردن خط مرز ادامه دارد، یعنی کمیسیون بین حکومتی اساس 2002 فعالیت میکنند، ما میبینیم که یک قطار سازش ها و پروتکل های مشترکی که به امضا میرسند، قرارهایی که باید اجرا شوند، آنها در خط مرز در همین مسئله آنها اجرا نمیشه. یعنی مشکلات اساسی در همین منطقه سرحدی ما آن رو در همین اجرا نشدن خود سازش‌های به دست آمده می‌بینیم. چونکه تمام کارهای زیادی که در همین سمت به انجام رسانیده می‌شود به نتیجه می‌کند و متأسفانه راهی استفاده زوری حال حاضر به الटरनेटिवی بسیار مهم تبدیل یافته است. ولی جانبی هم تاجیکستان و هم قرقیزستان ذکر کردن که آنها منفعت‌دار حل مسئله با طریق گفت‌وشنید هستند که این البته خوب است. ولی به طور مجموعی گفتن که برای چی این گونه یک نزاع بسیار سریع و جدی به وجود آمد با چنین تلفات غیر امکان است، چونکه این ارزیابی کارشناسی این مسئله به نظر من مشکل است. ولی سبب‌هاش رو طوری گفتیم در همین اجرا نشدن سازش‌ها چی کردن ممکن است، یعنی ارتباط دادن ممکن است. بعد خود اهالی که در منطقه‌های نزد سرحدی استقامت میکنند، آنها تا یک اندازه خشن هم هستند و بخصوص تحقیقاتی که از جانب سازمان‌های بین‌المللی گذرانده شده است در خط مرز نشان می‌دهد که هم در طرف تاجیکستان و هم در طرف قرقیزستان
як нав бадбинии қавмӣ низ ба назар мерасад. яъне мардуме ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, онҳо як камтар унсури бадбинӣ нисбат ба қирғизо доранд ва қирғизое ки дар хатти сарҳади худ зиндагӣ мекунанд, онҳо низ нисбат ба тоҷикон ҳамин гуна бадбинӣ доранд. ва албатта ин падида бисёр падидаи манфӣ аст ва ҳар вақт метавонад барои аланга ёфтани низо сабаб шавад. воситаҳое ки масалан ҳар гуна иттилоотро мисол мардум ба даст меораду чӣ мекунад, ин шабакаҳои иҷтимоӣ ба шумор мераванд. Масалан ин икоси шабакаҳои иҷтимоӣ дар фазои иттилоотиро шумо чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? Чунки дар ин миён бархе аз афроде буданд ки масалан шабакаҳои иҷтимоиро ҳамчун масалан ба нафъи худ масалан истифода мекарданд. албатта имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ як минбари додугирифти иттилоот шудааст ва то ҳадди оҷонсиҳои иттилоотиро ҳам танг кардааст ва яке аз бартариҳои шабакаҳои иҷтимоӣ он аст ки ҳар кас метавонад фикру ақидаи худашро нависад, аксу видеоҳо гузорад ва мубодилаи иттилоот намояд. вале ҷиҳатҳои манфӣ низ дорад, яъне дар шабакаҳои иҷтимоӣ метавонанд хабарҳои бардуруғ, фейкӣ, насанҷида паҳн шаванд ва боиси боз ҳам ба қаҳру ғазаби зиёд дучор шудани ҳамон аҳолие ки дар минтақаҳои марзӣ зиндагӣ мекунанд сабаб шавад. яъне як навори бардуруғ метавонад боиси як ташаннуҷ ё ин ки як даргирӣ гардад ва албатта аз ин чиз тарафи қирғизистон хеле ба таври васеъ истифода бурд, хусусан васоити ахбори оммаи қирғизистон то ҳадде тавонистанд хабарҳои бардуруғ, хабарҳои фейкиро паҳн намоянд ва ҳатто тӯҳматҳо ҳам зананд ва мардуми оддияш ҳам онҳо ҳар коре ки мекарданд ба навор мегирифтанд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоштанд, ҳатто ҳамун сангзаниашонро ҳам, ҳатто тирандозиашонро ҳам, ва ин чиз албатта боиси хашму ғазаби мардуми тоҷик гардид. ва дар ин ҷо албатта бояд нақши васоити ахбори омма муҳим бошад, зеро ки манбаи мӯътамади иттилоот албатта васоити ахбори оммаи эътироф шудааст ва дар ҳамин ҷанги иттилоотӣ ҳам баъзе аз нашрияҳои мо тавонистанд бисёр фаъолона иштирок карда аз манфиатҳои миллӣ ҳифз намоянд ва дар набарди иттилооти мавқеи Тоҷикистонро ҳимоя кунанд. ва ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби истифодабарандагони Тоҷикистон як чизро мушоҳида кардам, ки тоҷикон то ҳадде кӯшиш мекарданд ки маълумоти бардуруғ паҳн накунанд ва баъдан дар байни гурӯҳҳо паҳн шуд, ки одамоне ки аз вазъ бохабар ҳастанд, соҳиби ҷаҳонбинии муайян ҳастанд, гуфтанд ки то ҳадде тавон аксҳову наворҳои низомиёни моро ба шабакаҳои иҷтимоӣ нагузоред, зеро ки ҷойгиршавии онҳо ин як сирри давлатӣ аст. бояд аз имкониятҳои ҳарбии мо кишвари ҳамсоя бохабар нашавад ва дар ҳақиқат мардум ҳамин чизро риоя кард, яъне то ҳадде кӯшиш карданд ки аксҳову наворҳои ҳамон баҳсбарангез ва ҷанҷолбарангезро нагузоранд. ва ҳар як шаҳрванди ҳушёри Тоҷикистон, оне ки аз вазъ бохабар аст, дар баҳсҳои ки дар шабакаҳо мегузаштанд фаъолона иштирок карданд, хусусан ҳамон мардуми оддӣ, хусусан рӯзноманигорон, хусусан фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ва онҳо ба ҳар як тӯҳмати кишвари ҳамсоя бо далелҳо, бо мантиқ ҷавобҳои бисёр далелнок пешниҳод намуданд ва дар ҳамин чиз мо ҳам кӯшиш кардем ки тамоми муттаҳидии Тоҷикистонро нишон диҳем, яъне ҳамин ҳодисаҳои марзӣ нишон дод, ки тамоми мардум дар сари гӯем як гурӯҳ иттиҳод шуданд, муттаҳид шуданд ва тамоми қувваву имкониятҳоро барои ҳифзи ҳамон сарҳади ватан, барои ҳифзи ҳар як порчаи хоки ватан равона намуданд. роҳи ҳалли ҳамин пешгирӣ ҳамин ҳодисаҳои марзиро дар чӣ мебинед? масъала бояд танҳо тариқи гуфтушунид анҷом шавад.
بعد عنصری بسیار مهمی که اینجا هست باید هر دو کشور تنها در فرمت دو جانبه باید حل شود که سال گذشته جانب‌های هم تاجیکستان هم قرقیزستان در این خصوص با اشارات وزارت‌های کارهای خارجه ذکرم کرده بودند. چیزی سومی که بسیار جدی است و بسیار ضرور است این رعایت شدن سازش‌های پیشتر امضا شده. چونکه اگر سازش‌های به دست آمده رعایت نشوند احتمالیت حساس ماندن مسئله نیز زیاد است. و من فکر میکنم که کمیسیون با صلاحیت امروزه که برای دیمارکاسیا دلیمیتاسیای خط سرحد فعالیت دارد از عهده همین انجام همین کار میبرد و امید میکنیم که منفعت‌های ملی تاجیکستان به طور اصولی و با نظر داشت همون ویژگی‌های هر یک دهات نزد سرحدی ما حفظ کرده میشه. خواسته های مردمی که آنجا زندگی میکنند ما به همین چیز میرسیم چون ما با قرقیزستان همسایه هستیم و ما یعنی مجبور هستیم دیگر راه نداریم ما باید همسایگی نیک داشته باشیم چون این جنگ این مثلا نزاع این نافهمی ها میگذرد ولی قرقیزستان همسایه ما است و این اصلی بسیار مهم است و حتی در همین کنسپسی سیاست خارجی ما کنسپسی عمل کننده اقدام برای تشکل کمربند امنیت و اعتماد در طول سرحد دولتی ذکر شده است که همین مسئله باز طلب میکند که همکاری های بسیار نزدیک با قرقیزستان شود برآورده شود. خب تشکر زیاد برای صحبت صمیمی.